4 кіші үшін умумен 66 yıllık қапыз жазасы. Ишгалчылар прокуроры более жазалар Хизбут Тахрирге алақасы бар деп хабарланған Сейтумер ве Усман Сейтумеровлар Рустем Сейтмеметов и Амет Сулеймановқа белгіленмесіні талап етті. Оларның давасына Русияның Женеве Арби махкемесі бақмақта. Ишгалчылар Сейтумер Сейтумеровна 20 yılға, Усман Сейтумеровна 17 yılға, Рустем Сейтмеметовна 16 yılға, ве хаста олған Амет Сулеймановна 13 yılға серт режимлі колонияға ташламаға истей. За разговоры в мечети об исламе, о жизни, о рождении, о смерти запросили нашим близким в общей сложности 66 лет тюремного заключения. Я расцениваю это как притеснение всего нашего народа. Сегодня запросили 66 лет не только Сейтумеровым, Сейтмеметову, Сулейманову. Сегодня дали 66 лет всему крымско-татарскому народу. Бунен берабер мабуслерге бір айға пісте тұтылма мұддеті ұзатылды. Сейтумер ве Усман Сейтумеровлар ве Рустем Сейтмеметов СИЗОда ең аз ноябрынан 22-сіне қадар қалажақтыр. Айны вақытқа қадар Амет Сулейманов та евден шықмамалы. Ишгалчылар более қарарына мабуслер жезадан қача білгенінден себеп шығарған. Каких реальных обстоятельств, доводов, аргументов, доказательств того, что наши подзащитные, имея социальные устойчивые связи, имея постоянное место проживания, регистрации, имея семью, работу, причем эти люди на определенной стадии судебного следствия положительно характеризовались всеми свидетелями, которые приходили в судебное заседание и давали вот эти характеристики. Мабуслер гызлы шаатны таныды. Бұны адвокат Лилия Гемидже Русияның Женеве Арби махкемесі отырышындан сон білдірді. Анда Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмді қабатланған. Олег Федоров и Эрнест Ибрагимовның давасы бақылды. Махкеме отырышында сұрауға чекілген гызлы шаатның сөзлері оның тарафындан башқа даваларда берілген шаатлықлардан фарқланадыр. Он рассказывает о каких-то событиях, которые не имеют отношения к нашим подзащитным. Он говорит о том, что они являются учителями, при этом не приводит никаких доказательств. Он говорит о том, что они занимались какой-то противоправной деятельностью, но вся эта информация основана на каких-то слухах от каких-то горожан, которые проживают как в Бахчисарае, так в округе, так и в других городах Крыма. Қырым-татар халқының алтын дәуіріні көрмек омар арзусыдыр. Бұны санки дәрсін газ борусында япылған диверсияда қабатланған саяси мабус Асен Ахтемов яза. Қырым-татар халқының алтын дәуіріні көрмек омар арзусыдыр. Бұны санки дәрсін газ борусында япылған диверсияда қабатланған саяси мабус Асан Ахтемов яза. Мектупны оның апайы Репика Ахтемова өз Facebook сәйфесінде дерчетті. Мабус бұл мектупте ишгалчылар қырым-татарларынан арзулары ве тағдирлеріні насыл бозғанны, озының мисалын яқшы исеткенні яза. Урус тешвиқатчыларына инанмамаға чағырып, оның бұтын ифтиралары ишгалчылар тарафындан азапларға чектірілген сон берілгенін айтты. Тек бөле етіп, сақ қалмаға ве сой сопларына қорчаламаға мүмкін еді. Все, что я говорил ранее, показания, были сказаны после пыток, как физических, так и под психологическим давлением, угрозами. Другого выхода, чтобы остаться живым и защитить свою семью и близких в тот страшный день, я не видел. Никогда я, мой брат Азиз Ахтем и Нариман Агаджилял не совершали того, о чем они говорят. Все следственные действия сфабрикованы, причем очень грязно. Главная моя мечта в жизни – жить в Крыму и видеть свой народ в расцвете счастливым. Я верю, так и будет. Бесконечно благодарен всем людям, которые поддерживают нас в это тяжелое время. Только благодаря вам я не сдаюсь. Вы придаете мне сил. И какими бы толстыми ни были стены, разделяющие нас, я чувствую вашу поддержку и верю, что этот страшный сон скоро закончится. Правда сильнее всего, и рано или поздно она победит. У нас в народе говорят «берликте кувет» – сила в единстве. Когда теряешь свободу, а это, я считаю, главное в жизни, понимаешь, что каждая минута с близкими и другие вроде бы обычные вещи, события и другое – это и есть счастье.
Ишгалжилер аға қардаш Асан ве Азиз Ахтемовларына Мejlis рейсінің бірінші муавиннен бирабер сентябрінің 3 ве 4-інде кечірілген полис тарамалары вақтында яқалады. Оларны Ахмежит живарындаки Аңғара койындaki газ борусында диверсия yapılmasында эссассыз қабатлайлар. Баштан Нариман Жилял диверсия yapılmasына қызыштырғанында қабатланды, sonra оны диверсия yapılmaz ве патлама мадденің сақланмасында қабатланды. Мejlisте бұл сақтайдаваны Нариман Жилял да иштирак еткен Қырым платформасы саммитнан кечирилмеси үчүн интикам дейлер. Мejlis азалары более этип Русия Кырым татарларынын темсили органына террористик тешкилат оларак танып, Кырым татарларга каршы да чок репрессияны башлатмага планлаштырганын эминлер. Кырым татар саясий мабуслеріне қол тұтып пикетіні терроризм ақлануы деп адlandырдылар. Санкт-Петербургта яшаган стратегия 18 әрекетінің фаали Ольга Смирнованың евінде русковетчилері тинтув кечирди. Оның квартирасына кырыш капысыны йыкып киргенлер. Бионга низбетен августнын 18-інде Кудрина шээринде кечирилген пикет үчүн дава башлатылганын билдиргенлер. Бу ай Кырым татар саясий мабуслеріне қол тутмак үчүн кечирилген пикет эди. Анда Смирнова да иштирак этти. Акция девамында фааллерге белли олмаган киши уҗум этип, көз кесичи газ септи. Уходите отсюда! Ладно, это неадекватный товарищ какой-то появился. Вот. В общем, эти люди попытались отсудить. Bundan son o киши полиция чакырып, фааллер bir yerде туруп умумий плакат тута эдилер деп билдирген. Келген полиция хадимлери эркесini tuttu. ОВД-инфо хабар эткенине көрө, кубетчилер Кырым татар байрагы көтөрүлгени үчүн эркесini протокол түзүлмесинен коркуткан. Скажите, пожалуйста, в связи с чем ваш визит такой неожиданный? Сейчас вам все объяснят. Нет, вы мне должны были это объяснить. Видеосъемка приостанавливается. Қараве азақ деңізлері халқара құқық алтына қайтарылмасы дүния топлылығының esas вазифесі olmalı. Bunu Украина президенті Володимир Зеленский Черкасы вилаетінде ерлешкен Украина девлет сыңар қызметінің хадимлері азырланмасынан esas мерkezini зиярет еткенде қайдетті. Зеленскийдің сөздеріне көре, Сибриз кыбы муафақиетлі халқара талимлер Украин сыңыржылары, Авропа ве дүнияның башқа ерлерінден келген ең яқшы сыңыржылар ве арбилер кыбы иктисаси тарзда бірдемлікнен вазифелерні бежергенні көстерді. Чергове, разом з міжнародними нашими друзями, нашими партнерами ми вказали, що Чорне море та наш український півострів Крим – це не власність однієї людини. Це міжнародні визнані території та кордони нашої незалежної України. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світового співтовариства. Украина президенті Володимир Зеленский білдіргеніне көре, Донбасста атешкес режимі аққанда аңлашма имзаланғанына бақмадан жебедеки вазиет зор қалмақты. Русия тежауызына қаршылық көстермек үшін ордымызны исля етмек керек. Ортақларынан дестегі сайысында Украина НАТО стандартларына муафақиетнен кечіп, өз мұстақылығына құрчаламалы деп қайдетті Зеленский. На жаль, сьогодні ми бачимо ускладнення на сході України, де гинуть наші воїни. Багато поранень. Важливо бути згуртованими, адже в різні часи історії ми не раз доводили, що коли українці разом, коли ми об'єднані, ми можемо здолати абсолютно все. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І саме ви, кожен з вас, прикордонники, будете тими, хто засвідчить, що мир настав. А кордони надійно захищені. Ишгалжилерінің Докучаевск шері тарафындан атышлары нәтижесінде Украина аскері яраланған. Бірлешкен құветлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, шымды арби әкімлерінің незаретінде болуна, оның алы тұрғындыр. Ишгал етілген Горловка янындаки Верхнеторецкая қасабасы жибарында душман пилотсыз учу жалет вастасынен белгісіз патлайжы мадена ташлап Украина арбилері позицияларына дегілде сакенлерінің гаражны урған. Ерлі сакенлер ве арбилер арасында ешкімсе зарар көрмеген. Арбилерінің сөздеріне көре, ишгалжилер пилотсыз учу жалет вастасынен ВОК гранаталарын ташлағандыр. Поки що виясняємо, що це таке, але це незвичний для нас ВОГ.
це було щось потужніше. Ну, я абсолютно байдуже їм було, що поруч знаходяться цивільні будинки, що поруч знаходиться залізнична станція. На щастя, ніхто не постраждав, там трошки вікно розбило. Ишгалжилер, Красногоровка, Золотой Дёрт ве Троицкая касабаларына корчылаган украинлеріні ағырмайынларнен уджум еткен. Шарқы жебенен дигер қысмында граната ве куршнаты жетертібатлары ве башқа силах қолланылған. В районі Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Південного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям українських воїнів, рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Октябрьнан 21-ден башлап вилаятлер арасында жүрген нақлиятны қоллана білмеке чон ковидке қаршы ашылама кечірілмесі аққанда сертификат яда чин вирусны белгілей білген менфи тест көстермек керектір. Базы вокзалларда ашылама ве экспресс-тест yapılmasının ноқталары açılды. Автобус, трен яда учақ нет башқа вилаятке кетмеке чон ашылама аққанда весиқа, менфи ПЛР тест яда антигенлерні белгілеген 72 saat devamında экспресс-тестны көстермек керектір. 18 yaşına yetişmegenler aşılama hakkında vesika ya da test göstermesi şart değil. Aşılanmamağa sebebi olganlar koronavirusunu belgilegen testni yapabili. Kerekli vesikaları olmagan yolcunu nakliyatqa bermeyecekler. Ukraynada keçken kun Çin virusu 22.415 insanda belgilendi. 546 kişi hastalık ağırlaşması neticesinde vefat etti. Şimdi kırmızı zonada Херсон, Запорожье, Одесса, Донецк ve Дніпропетровськ вилаятлері bulunmakta. На жаль, ми маємо надзвичайно високу кількість важких випадків та госпіталізацій. 5 областей вже перейшли в червону зону епідеміологічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю червону зону найближчими днями. Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте, якби ми не були готові, скільки лікарень та ліжок ми б не підготували, ми не зупинимо пандемію, якщо Україна не буде вакцинуватись. Це доведено не теорією, а наочними прикладами, які ми спостерігаємо в західних країнах, але ми маємо дуже показові цифри і для України. 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за минулий тиждень – це не вакциновані особи, які не мали жодної дози вакцини. Qırımda da hastalarının sayısı artmakta. Keçken kun işgalciler 923 insanda COVID-ni kaydetti. 25 kişi hastalıqni yengip olamağan. Koronavirus tarqalmasını toxtatmaq için oktyabrdan 25-den başlap aşılanğanlar için QR kodlar sistemasi көрсетілежек. Olar restoran, kahvehane, eğlence müesseseleri, dülberlik salonu, havuz, sport zалы ve kinoteatrlarga kirmek için kullanılacaktır. Zallar 50%dan ziyade tolmamalı. Aşılanmagan 65 yaşından büyük insanlar evden çıkmağa yasaklanacak. Bir kaç yüzyıl evvel bu yerde men ve ardıç terekleri osiyedi. Şimdi ise tek güneşten yangan otlar. Bu İspanya'nın cönübindeki regiondur. Bu yerde deflatsiyalar yüz vermekte. Yerler toprakның ust katını alıp kete. Yılda bu yüzlerce bin tonnadır. Ґрунт – це, з точки зору людського часу, непоновлюваний ресурс. Якщо зникне хоча б трохи ґрунту, то жодна жива істота на планеті не побачить її відновленою. Сахра peyda olmasından terek, çalı ve diğer osumlikler kurtarmalı. Ularının urluqlarını maxsus dron sepi. Ми реалізуємо дуже амбітну програму по відновленню лісової рослинності. Вона, ймовірно, покривала всю цю територію. Але люди необмежено вирубували дерева і пасли худобу, тому ліс зник. 2 kun içinde dron 50 gektar toprakka 500 bin urluq taşlagan. Urluqlar maxsus zarf içinde. Onu kuş ve böceklerden kurtarmalı ve bunun beraber urluq osmegenne kadar dımlıqni saqlayacaktır. Проект допоможе збільшити біорізноманіття рослин, і отже з'являться кращі умови для життя багатьох тварин, а значить їх біорізноманіття теж збільшиться.
Мутихаслар кайдеткенне көре орман өсімліклері озыды пейда олар еді. Ама бұңа бір қач 100 ел керек ола біле. Оның үшін олар бұл эснасыны тезлештірелер. Бұл программа 20 елға азырланған. Оны Андалусия үкіметі ве ерлі тешкілят ішке түшірді. Акимет чүфшілеріні де орман яңытылмасына қошылмаға чағырды. Көзге көрінген нәтижелер тахменен 10 елдан көріне біле. Лейха іштіракшілеріні бір чоқ қиынлықлар беклей. Олар табиат афетлері ве өсімлік ұрлықлары паллашқанынен бағлыдыр. Ама испанлар нәтижеде 1 миллион гектар топрақта орман өстірмеге үміт ете. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлеблер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.